Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Unang wa Jingtei lamba kaan right to information ni RTI uba Disparsing rani. Menta kala asmi ublay kalay tarik urisaw arajar arpawar. Ula say madane ki jing bombyang kiba ula lapkat kum ki jingtem kiba ula yo lengba kani kaan wat jingtem. Habaya day bat ki Jingtei kiba lamang palan kat pra Klur tam halum Sohpet Bneng. Habaya thu si kipat ba lengba kilat pathai kubor uba Disparsing rani ulaya thu ba ki project ki balatmu bantai halum Sohpet Bneng kilakot chaka khat pra Klur prapo arlak san pasau hajar khandai spa sau tingka da kabaya soy soskolar hapdeng ka sengkhasi bat ka Meghalaya Tourism Development Corporation MTDC haka khat lai tarik urampang arajar khat khandai menta tungenya ngap yaga jinga thu uba Disparsing rani. Ada report ke bangga orang mentara di halor ke Jingtei apa lu Sohpet Bneng. Ini ada report ke bangga layo karena menengkong ke di kasau tarik benai banyu araja arfuar kata di RTI bangga yo menengkong ke report. Ke baar pada ke report ke di bangga yo nama kini RTI nyofai ASEAN. Keban ar pada ke report ke bangga yo arfra tarik benai banyu arfra tarik benai banyu araja arfuar. Di gani ka RTI bang afai hengtei kade namar bagidon i Jingtei naka Ministry of Tourism Government of India kata ka scheme kade gani kas di kani ka kapau ka kom ka agreement bayasoi baka senggasi batka nika MTDC kenika Meghalaya Corporation baka singasi laisoi agreement halai tarik menai baar arajar khandai te habedei baka nika agreement te nakadunga ngala fai ka RTI hang po office jong ne po tourism hang ne te hadian bangla fai ka RTI ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate ang tei kapoi hadu khat pra Klur khat pra Klur pra po arlak san po sawajar khandai spa sa ti hadian banglayo kani DPR na po ka office jong ka MTDC te ngali inspect meneh po lum Sohpet Bneng te hadian bang inspection na kini ki ar teli Jingtei pen ar jak Jingtei te pila biasa yang akan lihat dengan pulih kini Jingtei menengkong di construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of Jingkylli, internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boundary wall, and directorate sign heat, and campus eliminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking road, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Uba Disparsing ula ongru baka bapen lengo yau ha ka jinglap jong ukalong lapen I hakikot kisla baka don ka Jingtei kabahan rew Klur sanput saula khandai phaulai hajar khandai spa sanput pratingka kabatip kum ka sound and light show for gallery Henry kanika project kamdon satya halum Sohpet Bneng ha kanika jingwat jingtip jong uba Disparsing ulaya thu bakidon bunjat ki weipat ki project ki badai bante ha ka ba ulapen pauru ya ki kerteng jong ki kontraktor ki bayok ban pentre ya ki Jingtei halum Sohpet Bneng ula ong ba ke MTDC ha ka RTI kalapen I ba ki jing pentre kila dep kom ba khandai phosau person Henry kamlong satya kumta ha ka babun labu Jingkylli shanu kata ka Henry Klur kaja Kontraktor the JV of Konton Lenra and Mike Pang
Reaktam. Number 2, Shri Kontonenra. Number 3, Shri Lenor Nongsi. Number 4, JV of Kontonenra and Shri Binol Kongsit. Na Shri Amka Bos Kambarbanyang. JV Shri Sirin Maubulay Balas Chanskem Ksian. DNA Technology Consulting. Shri Hilarious Amdon. Shri Lebar Lang Langdo. Shri Sunshine Lalu. But kini clean energy. Begini kita kibrio kiba yok kontrak nanti problem seperti Bneng. Di habis begini ka jingat tu jonga pi ba kini ka bandriu Klur kini ka saw unlike show clarif kamdon kini. Ngamti basya ka tu ka bahajrong do ka bate hakler do tulung ka tu jinsya ka de da away ka scheme ka basaw pulang. Ngamti let's say ki pa UC de katuram tip kata de katu de la jong scheme de bangawat mane stage pulau sebenarnya ngamlap ya kani te ngam tip sekretari kan pensai ka NTDC rangkat bakan ke treatment atau kani ka ja sanu ngatrai dak jingerap jong pi ki press ki media ro ngatrai ka de ka we na kalat banirap le sengasi barjangaru aktivis kendiat bepini contribute kena ban tip ya ka ja sanu kani ka Klur. Di habis begini nak kalian kesenggasi dah isyak lasan ka agreement ba kata agreement untuk agreement syai ba syuaban 100 obar kemudian di berkat kum ka point number 5 but kadwe jong ka agreement la agreement syai ba kedai kamram yang kesenggasi ban I completion certificate. Ti kat kum ka report bangalap ni la ti tho syai yang ba khandai 20% la de be kam. Ta ba Jingkylli ba. Hendai 20% lah ada biar kam. Tiga Jingkylli raja asno tekan Klur. Tiga try tang kaseng kasir. Oka dia benua dia kata. Bat ka MTDC oka dia pensai kata. Bat dak rapat jur ya kaseng kasir. Lakam nomor gitu ke papai lah dia ban pak repair biang. Nomor ba ka dia ke building. Sim la papai lah sistem ba. Repair kam sistem tak bolong. Na benta ka jingnya stu jing mulang try hab le biang itu. Mencuara kadon kewe ka building tu hajrong kata kewe bela air dia bara air dia bala news kala repair yang itu tiga ni ke building telah sistem ban repair itu ti hakno ka buit juga air taba tip tang bang sukar pat ya sehingga si ba kamde ban ai completion sekiat kata kat kum ka point 11 juga agreement. Uba Disparsing Rani ulaya thoru bagadon kawai ke Jingtei kabatep kum ka counseling center with multi-purpose hall. Henry habale jingo yakani ke yeng kabahe bha lalap bakani ke yeng kala jau Uni urang ba ula kerpat ya kesengkasi bandak mi bha haswa ban ai ke sernon kum ka jingpen shisha balade ban tailon ya ki Jingtei halum Sohpet Bneng. Namar kadai ka kamram jeng kesengkasi bat ya kate ke yeng kabapai bat jau dei ban pha maramot biang. Kumta uba Disparsing ula kentu ya kesengkasi bakadai ban wat ya kata ka Henry Klur ban na kalyang ke MTDC ru kadai ban pensai shiki pat ba halor kini ki Jingtei ha ulum Sohpet Bneng. Din bangal aiwan inspect mene stage po aluf pedring hi. Kalong ka ba sosi bat kalong ka ba sudiaw na kalang jungar namar kum aktivis ha juga por ngadai buriu badang don hakan yam terai. Ti kalong ka ba ngapoi selum tengah dap da jinglango namar ba abang ngapoi selum ka don ka we Jingtei ka building ka ba khamba he kalik ka don ka jinglik hang ni video ka don hang ni. Ti kata building ka ba khamba he kala lik Jingtei ba kata ka building the construction of counseling center with multi-purpose hall. Ti kani ngalit menne kapa naka ni ka building ngalai hadian bangalayalam di kinong snong kidon snong gi bayalam yang ahte kadon ka jingkhangjit ka balat ti kinong snong kilayalam tu changjit nglarung nang tu ti ngatani video ki dur gidar ne kidon khot ti kani ge ka ba nga sosi na kalang junga ba kapa ba jing le benya kasengasi tang kani ka we ka koridor ek bakam he ek sanction ka de ka saw unlike show for clarity kani sanction ka doi poi hadu Jingkylli Klur san kho saw lak khandai phulai hajar khandai spa sandupra habang ape kani saw like show for clarity ya kani kam lakum no phimpat de ban ai muskit na marba tang shu ai ka pa ba ka sengkasi ro ka don kitilang tang shu ai completion certificate mo ka sengkasi ro pa don kitilang sien ba ai completion certificate kamut ka kam kalai bet ka UC la submit for Delhi makane ke central scheme te habakut
jot mana jot kasing kasi ka ba ai kum sin kiet ti ta ka daw ka pa yak sing kasi ha shwa ban long ang knyai gi we da khat ba shwa ban long ang knyai gi we ka khat ka pa ba phim dei pat ai kon present kiet kham tam kan ne kan ruklur ka ba ngam yu i hang nong no ro ka don na trai da halor gine pila ban shonduri gine pila na gilang press pila ban lei pe halum ro undon kan ne tiga tadi ke banga na kaleng indang lipej mene kata ka persalango yang aktivis ha bede ba kaneka skiem bante hangte po lo Sohpet Bneng lengba kanika Meghalaya Tourist Development Corporation Limited Commercial of Meghalaya tihangne ka ti aing ne ngatrai ka bajrong ma kanika DPR ban pule ne namla ban pen yatulu dang ne ye phi bro ko yang ne ta bangalaya thu ikerteng jung kontraktor ka agreement kalong tang point number 5 but point number 11 nang ta bat ka estimate nang ta bat kini ki register certificate jong ni ki ne ki don lang ne bro khoi tang kita hi ka bang awara chipi te nang ne shmat ka shong ak sangasi ba ka nam ai certificate ya ka ta ka Jingtei bat ka baar kalong ba ka na ka MTDC ro di Jingkylli ba ba namar haka ti ai report pi ong khandai pusau kusen la dep de ka kan du Klur ja sino tari le jeng police bo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.